Division clear to te in Savai in Zibai ule Tungkar chung Longklai district thil theng langsar zualte ilo clear hong u Shidan na pek chung changa DTFI and Chukom Central Waile le LKBK Assembly ten ri longai te en kol le chan chwa na konga ma la dun turin tho ho na thutlung anzia NADC sarkar hnuaia thokten in hlan thar na hun an mang Longklai SP in Central Waile DRS le New Veng Pui Waile te hne na ngai hlut na thusiak a hlan Pang zirlai pol shwai tu ten CADC huam chunga pang phal na school te tlo in an school din hung te an enfia Tilal biak chungi kani atuna chanchin kim changzokin Shidan na pek chung changa DTFI an chukhom Longklai District Task Force Immunization DTFI chu an chairman Longklai Bursapu Amos Srivastava hovin Thojan ni khan DC conference hall an chukhoma Longklai District ashidan na pek chung chang an soi ho Chairman pu Amos Srivastava chuan kal khomte lomna thu sein Longklai District in Shrisel nalam ma asol zel theinan thoktu te chu thatnem ngai takle Kongkal nei taka Brahman na siama thokturina fui thara DTFI member secretary District Immunization Officer Dr. S. Thajin ne na changin routine immunization RI le special RI kalpuidan report ngai thak ni in World Health Organization WHO hnuaia Surveillance Medical Officer Dr. Lal Himpui chuan routine immunization na Longklai District din hun le malak na turte PowerPoint presentation mangin atar lang poka shidan na pek chungchang harsat na omtele thazok le felfai zo ka kalpui ani theina na rotna sang sang le kumthar atana malak na tur machopte sei hozui ngal ani Chief Medical Officer Rahman in Longklai District chunga Furlaya kalpo harsa khwa ate kumsang ni somni patni October tanga December thachung khan shidan na pek pek wi thak special RI kalpui ni a borapan suri jarul suri sumsilui parva damdep devasora mautlang le vathwam pui sub center ten an hwam khoshang shanga shidan na pek be pui hi thak ni in nu na pai naw sen le naw pang hne na vaccine chi sang sang tetanus diphtheria penta le measles rubella vaccine te pek ani a kumin furra tuitlak ma in special RI hi kalpui chun zom tum ani bok he chukhoma hian Thisel na lama Longklai District mason dan chiang zoka shat theinan chidan na pek chungchanga thil chin chha dan record fel fai zo ramhana report pek po uluk le swala kalpui ni se ti ani a chidan na lak chungchanga mi pui zirtirna atam the angber le za the angber kwan cha ni se ti ani bok Central Waile le LKBK Assembly ten ri hlongai te enkol le chanchwa na konga ma la dun turin tho ho na thuthung anzia Central Waile le LKBK Assembly te chuan LKBK Assembly hnuaia Lairam Social Mission Committee te enkol mek Lairam Rescue Center LRC enkol na tur chungchanga thojan ni khan tho ho na thuthlung anzia Central Waile le Lairam Social Mission Committee IO te hian Lairama ri hlongai te enkol le chanchwa na konga malak dun chu thati in tho ho na thuthlung hi anzia ka he tho ho na thuthlung hian kum ni chung ahwa manga he tho ho na thuthlung hi CY le IO in pu HC Vanal Rat Puya President le pu Joseph Lalming thanga chinsa General Secretary le Lairam Social Mission Committee IO in achangtu Reverend Dr. LH Lalpek Lua AGS in charge service le Lairam Rescue Center Superintendent Reverend Lian Chunga te chuan ming an siat nan ani Lairam Rescue Center hi November ni som panhi sang hi som ni pakhat khan LKBK Assembly malak na indin ani a tundin huna ri hlongai en kolmi paruk amin thoktu mi som an omme kani Longklai National Girl Child Day sang hi som ni pathum lom na hun man ani India rama kumtin January ni som ni paliam manchin National Girl Child Day NGCD puala hun mantur hon na hun chu Nilaini Khan District Program Officer ICDS Longklai District le Child Development Project Officer ICDS Longklai Project te tang ko phai hotin Longklai DC Conference Hall man ani a Longklai Bursapu Amol Srivastava chuan khwalian ni in man pui Longklai Bursapu Amos Srivastava chuan India ram hun tam taka hmeichhia ten enshan le thliarshan an hlo na sa in an nun po ache ple ti asoya Mizoram ero state dang ne na khai khinin hmeichhia te tin hun azia hle ti so in an mani ven him
dom kan le an chan vo dik tak an mu theina na chan pui ko nga ero theitop chha sui zel achula ni atia meichia wanga piang le seilian kan ni sherenga za taka meichia te en apoi mo ti soin official te le tlom ngai pol io kal khom te chu district chunga meichia te din hun choi kan ko nga theitop chu a ma la zel turina cha a in chung khur zirna le na tho na huna te meichia te dikna chanwo hum halsak atul thu sein abik takin shisel na ko nga meichena pang le tle rol te shisel na ngai pui mo a an mo ngai to sak le phuruk sak tur ma lak na kal pui zel turin thok tu te chu acha bok longtlaya ngcd lom na hun hi dpo officer district program coordinator pf lal eng warin kai shwain hun man chan le kar twa na hun man chau dan tur asoifia DC Officer Superintendent Pimal Somtlangi kai shwain kal khomten beti bachao beti padao malakna mecheno pang chan him le le khazir tir konga chanpui tu ni tura intiam na an chamrwala DPO Officer District Program Assistant pu zetlal din hwala kai shwain NGCD thutiam le press release charwala ni bok NGCD pual hian kal khomten an intiam na nem he nan whiteboard ta hingan siak ani National Girl Child Day hi January ni somni pali ni ma se apwalin kar khat o hun man china ni a kumina po Ministry of Women and Child in adwan lok angin January ni som pariata changani somni pali sangni somni pathum in kar chungin he ni pwal hian hun man dan tur kong sang ra man ani a meichha te himna chungchang le thiam na kong sang meichha te choi kan chungchang zir ho na pat sai te in fiam na kong meichha te masom na tur in zir tir na le slogan writing competition wat sai te Women and Child Welfare Scheme chungchang talk show wat sai te in fiam na lama meiche che tha te choi moina wat sai tu ni in akharna hun January ni somni palia wat sai tura kumsang ni somni pathum January ni somni palia district hospital naw piang thar meichha te hena naw te en na hlan na te wat sai tum ani NADC sarkar hnoya thokten in hlan thar na hun an mang Nilani Khanlai Autonomous District Council sarkar chuan in hlan thar na hun an mang kuminata na LADC hnoya thok tu te in hlan thar na hun CM office twala neya Chief Executive Member Puvizir Sanga chuan pathian chunga lom thu soin thok tu te chu ril ru thar ramta na impact na thar nen kumsang ni somni pathum chu mang theu tura cha in kumsang ni somni pahni chunga LADC hnoya thok mi somni pathum lai chatwan ram panta te ator pui tak set ti soin ankal san tak an chung te an cha cheng thu soibok Puvizir Sanga chuan kumsang ni somni pahni chu LADC tan kumchin chatla ka ni thu soin Golden Jubilee ro pui takalom ani te na thar lak na apu athiam le tling te lak an ni theinan competitive exam kal tlanga lak tan ani thu te dan siam ko nga po na sataka tan lak ani thu te na thok tu te ham that na tur service rule po siam thar ani te chu lom om ati thu soya kan unaw ral tan engi moza ton sun an ni thu le NGO le kaushan ang te a che chwakin theitop an chwa awanga lom om ati thu soin malak chun som zel po la tul don ani ati CM chuan sarkar office a thok kan ni chuan dan hnuaia kan ni ti kan inshat achul ti soin conduct rules nei kan ni a kan ti tur le ti lo tur chin kan thliar thiam achul le a dan shat lo hi chuan lam atling lawa ti tur chin thliar thiama mani hna theu rin om taka tho hian kan hna chu na za oma asia mai thina ni atibok ni lania LADC hnuaia thok tu te pawala in han thar na hun wat sai hi hu HL rat ki ma executive secretary LADC chuan kai shwain reverend vi suikhan lian chuan hun ser amanga pathian he na lom tu soina le in hlan thar nan tong tai ral nan nei ani longtlai SP in Central YLA DRS le New Veng Pui YLA te hne na ngai hlut na thusiak a hlan longtlai SP pura kes paweria chuan Central Yanglai Association hnoya rui hlodo tu Paul Central YLA Drug Reduction Squad le YLA New Veng Pui branch longtlai te hne na ninga ni khan ngai hlut na thusiak a hlan longtlai SP pura kes Paweria chuan Central Yanglai Association hnoya din Drug Reduction Squad DRS te le YLA New Veng Pui branch longtlai te chu rui hlo le akai hnoi do na konga ram le namta na an tho hlok em awang le an malak na te angai hlut sia lan tir nan ngai hlut na thu siak a hlan longtlai SP chambara he hun man na hian longtlai SP pura kes Paweria chuan khotlang nun siam that na konga te rui hlo le akai hnoi do na konga Yanglai Association te impact na chu chuan omati thu soin police te nen tho ho na thatak an nei chu wangnung zel tur le theitop choa rui hlo do na konga
จังหัวมาละเซลตูรินกัลคอมเตจุโซมากัลคอมเตจวนรุยโลดาวนักงานลงพลาย police เตเลเซ็นทรัลไวเลเตถอเฮานะจุชุนซอมเซลชาอันติบอกลงพลาย SP ไงหลุดนะทุจากอัลันเตฮิซีไวเล DRS IO in อัน chairman ปุติเราลุปุยเลนิวเวงปุยไวเล branch IO in อัน branch president ปุยเอ็นวานลลโมยเต็นอันดงอันนี้International Year of Millet สังหิสมหิปทุมปวลินบุตุนชัดนั่นแหละจิงอวาตัวอินซิร์ตีนะหุ่นมันอันนี้ลงคลาย District Agriculture Office ไฟฮอตินนี่งานนี้คัน DAO Conference Hall ลงคลาย International Year of Millet สังหิสมหิปทุมปวลินบุตุนชัดนั่นแหละจิงอวาตัวอินซิร์ตีนะหุ่น Training on Importance and Improve Cultivation of Millets for ลงคลาย District ปวดใส่อันนี้เฮดเทรนนิ่งไอแฮนลงคลายขบุยซุงวิลเลจการสุลไอโอเตเลกุดนัทกตูเตอันกัลโคมาลงคลายดีเอโอปูวิซามเลียนจวนหุ่นกายชวายินอินลมนัทหัวอาศัยสรการิน agriculture ไกด์นยารวมมันนัชตักตักอดวันเตจู department ทกตูเตชันเนมไงนาริงอตินติหลอดลินเทอันนี้ละว่ากุดนัทกตูเตถกปุยนัชตักอมอจูลนิติอินกุดนัทกตูกัลโคมเตจู department กัลจังสรการมาลักนัเตทบเล็ดตัวเละชัตักถกปุยตัวรินอโซมากุดนัทจงจางตุนไลที่อันนั่นแหละเสียจานนั่นเตชดเทตูริน department อามิที่อันเตรอนเปียอันทุรอนลักที่อันตูรินอาจารย์อันนี้สังเอาบล็อก agriculture officer ผู้เอชเลเบียกมีอัจฉริยะกุมสังหิสมหิปทุมฮีอินเดียสรการินอรัตนางิน United Nations UN Maya Food and Agriculture Organization FAO จวนขวิลปุ่มบุตุนจินวาร์กุม International Year of Millet อปวันทุเลจุมิติหลอดลินนานะกุดนัทกตูเตซิร์ตีร์ตูระ training บัดใส่อันนี้ทัวตาลังอ่ะ IYM ปวันชันเบอร์จุมิชิงชิเซลนาตานาบุตุนอัจฉริยะมาวังเล่รัมเรเทโซกเตตานโปเอเล่บาระอินเตาเดลนานะไปโมเอมาวังอ่ะจิงวาร์ตูระอินซิร์ตีร์นั่นเล่วอร์ลาร์นาตานานิทัวสวยเฮวุนอาเฮียนลงไกล ADAO พิวานลงไงจวน Importance of Millets ติทุปุยมังอินบุตุนจิชังชังเตมิชิงชิเซลนาอัตานาอัจฉริยะเล่เอเล่บาระอินเตาเดลนานะไปโมนาเตจีนอัตานาอัตลันอมนาจิชังชังเตอเสียตีระกฤษวิญญาณเคนดรา KVK ลงไกล Senior Scientist and Head Dr. C. ลัลฟักอมจวน Cultivation Practice of Millets ติทุปุยมังอินบุตุนจิชังชังจินดานเลเอ็นกอลซุยดานเตจูวาลกเวนหิมดานตูเสียตีนะอเปอาโซนเลชานเลสวยฮาวนาหุ่นมันซุยนีอินกุดนทกตูกัลคอมเตนเชียจันดูอันเนอันโซปากะบุตุนลำจีบุตุนไฟซาเลมีมอันโลจินโตอาจังอันตนชัดเตอันสวยเฮาบอกเซ็นทรัลวายเมช่วยตัวเต็นบังลาเดชอาจังลงคลายดิสตริกชุงราลานอมเมกเตอันหุนาอันโตเซ็นทรัลวายเมช่วยตัวเตจวนตุนการนิสมปัสริอาจังนิสมปกวาดชุงคานบังลาเดชอาจังมิโซหนาทักอูนาวสหิมนาซุงอินเดียรามารอนลานลุดลงคลายดิสตริกชุงปาร์วาประชวมปุยเลจัมดูรปีเจงเมกเตอันโตเซ็นทรัลไวเมไอโออาเฟชวักเตียนปาร์วาวันทางอินคอมวัดสยินประธานผู้อาร์ลังเฮตจวนสหิมนาจงะรันลุตเตจูทำวันตะกะองตุรินจ้าไวเมสรการเละมิโซมีปุยเตนอันติเทจินะเทโตประจันปุยอันอินหวามทัวสวย Professor Rimal Somliana Assistant Secretary ปุยอินทุสวยนันยินมิโซรมาอันอมชุงินควาเลตุยชานิตูรินอาจาบอกอันนี้ปาร์วาไอฮัน BSF เฮาตูเตอันกองงาลาราลานตินหุงเตเลอันฮาร์สัตนัดอันสวยปุยมังอังสหิมนาจงอินเดียรำรอนปันเตจูฮาร์สัตนาโลเซียมสักโลตัวเล่โลจันปุยจอกตูรินอันเงียนงาลนี่เซ็นทรัลไวไม่ช่วยตัวเทียนมีปุยเตถกคอมอาจังยินจันปุยนัดจิช่างช่างมุดบูซิลปูลิน Emergency Light เกมอัมฮันตูร์ Electric บุงรัว Solar Light Charger เลอดังเตปากะปุยสฟายเจียงหน่อยนี่อันลานะปุยสฟายอันคันฮีเฮตียงฮันเสียมสมอันนี้ปาร์วาเจียงสิงลีสังาประชวมปุยเจียงสิงทุ่มจำดูปีเจียงสิงลีมาตลางเจียงสิงทุ่มเละมองบัวเจียงสิงทุ่มตุยจงรูปวายเมนเนนะเจียงสิงนี่อันลานะตินพาสเตอร์สมคูปราลนาตานอัฟนุนเนนะเจียงสังาอันลานงาลบอกซีไวไม่ช่วยตัวเทียนราจานเตดินหุ่นเละอันมาหมดอันเจียจางอันมาหมดอังเซลจันปุยนับเปกเซลอันตุ่มทวนสวยบังลาเดชจังราจานเตตโลตัวรเฟชวักเซ็นทรัลไวไม่ช่วยตัวเทียน President ผู้อาร์ลังเฮตจวนรอนฮาวิน Assistant Secretary Professor มาสมยานาเล่ CEC Member มีปริยัติบากะ Sub Headquarters วายเมลงเลยเล่จงเต็มกรุ๊ปไว้ไม่ช่วยตัวเต็นอันโลจอยโอมันนี่ป
pang sir lai pol shwai tu ten CADC huam chunga pang fa omna school te tlo in an school din hun te an enfia pang sir lai pol PZP General Headquarters shwai tu te chuan nilani khan kumsang hi somni pathum General Assembly ro rel bo zuin PZP General Headquarters huam chunga school te an tlo PZP shwai tu te hian damdep chua primary le middle school ba ka charlui upper primary school te an tlo a damdep chu a hian government primary school a hian zirtir tu paruk an oma school na pangsom nga paruk an nei meka government middle school a hian zirtir tu paruk le school na pangsom thum pali an om mek bok charlui upper primary school a class 1 to 8 omin zirtir tu pathum omin zirlai na pangsom ruk pariat an oma upper primary school charlui tlanga hian zirtir tu an indai lo na sale a zirtir tu indai taka an om theinan PZP chuan sarkar angen ngal bok ani damdep chu government primary school building to rural development achanga thomchat ani thole school thomchat mek na hian school room le achhuat te chu du thu asam lo thuan soya zirlai na pangte chu classroom a an len lo awangin class 5 zirlai na pangte chu damdep wana an kalchin thu an soya sarkar changin ham chatna don tur te po dong mumal lawin KG1 le KG2 10 midday meal le school grant te po an don ngai lo zirtir tu 10 PZP shwai tu te hi an lo shil ani damdep chu middle school chu sakchat mek ani a middle school zirlai te hian tu na hian government primary school an tom meka school building sak mek chu ahun taka sakso ani lo awangin zirlai ten an twar hle thu PZP shwai tu te chuan an soya biltang awanga middle school sakna chol lai lok chu ama the ang pera pe chak turin sarkar an ngen ani pang zirlai pol shwai tu te chuan CADC area a pang fa ten zirna in an nei te chu ham thatna lalawa thataka sakzo chu an du dan ani thuan soya an be se anga an salo ani chuan theitop chu amlak an tum thu thu chwa siamin an tar lang ani Republic Day vai samsari pathum na den chena DVAL bat sai volleyball hanga in el na zo fel ani Republic Day vai samsari pathum na den chena DVAL bat sai volleyball hanga in el na ni som paryata changa ni som ni thum chung khel chu zirtop ni khan zo fel ani a he in el na himi patim chawin khelin Rinmoya Memorial Volleyball Club te chu champion ani Nilainia honna neya khwalian pu Vanul Byakzawa District Sports and Youth Officer Longklai le LDSC Secretary ni Bokchuan DVAL shwai tu te kai shwai na hmaya tournament wat sai ani thei chu lom amati thu sain DVAL shwai tu te impact na chufak amati thule mason zel tura adu thu soi khwalian chuan Longklai District a volleyball in ma ason zel ti soin in khelna tur hun ma a po malakna akal mek thule PMJVK scheme hmaya college venga court sak ani don thu te chonhu a po NEC hmaya district volleyball court sak thwai ani don ati a tunlai rihlo hlar takara volleyball player te chu thalai te le sport association tangte tan enton tlak ni tum turina cha bok Pusau te chuan volleyball chu ezon na atana mangkher lo po in taksa shisel na atana cha ani awangin khel chun somzel turin kal khom te chu so mani zirtop ni final khela Rinmoya Memorial Volleyball Club chuan college bank volleyball club te set thum set beala ni in an champion ani lomante hi Republic Day January ni samhni paruk longtlaya alom na bui berwat sai huna hlan anni ang he in elna a hian apum puya tim paruk omin mi patim chawin in elna hian na chon ani LWSY tu te an fe chwa January ni sompakwa atangani somni pathum chunga Indigenous Women's Forum of Northeast India Assembly Shillong hunaneya LWA headquarters IOIN an shwai tu te an fe chwa LWSY tu te hi P Shang Nunchungi Senior Vice President in Hawin Pivan Kungpui General Secretary PB Lanunsiami Joint Secretary le PT Byakmami Executive Member te an kal ani Longklai District Level Monitoring Committee an Tukhom Longklai District Level Monitoring Committee DLMC to an Chairman Longklai Borsa Pu Amal Srivastava Hovin Zirtomni Khan Longklai DC Conference Hall and Tukhoma centrally sponsored scheme formation and promotion of 10,000 FPOS Malakna Nwaya Longklai District Chunga RD Block Pathum Bungtang South Chongte le Sanga Hwam Chunga Kutna Thok Tu Te Intel Khomna Cooperative Society Chikhat Farmer Producer Organization FPO Din Chung Sang and Soiho
he huna hian district administration official le state le LADC line department IOT Nabard le lead bank IOT NCDC le CBBO IOT antela National Cooperative Development Corporation NCDC IOT nen atangin Sarkar lai pui Department of Agriculture and Farmers Welfare DANFW Naya India Rama FPO Singkhat din tura malakna kalpui mek chungchanga le arwang am ngai thak ani a FPO te ta na sumdon na konga kongjun sak tu tur cluster based business organization CBBO panni Clover Organic Private Limited le Angel Business Promoters of Mizoram te hne na changin an malak to na le Longkai district chunga malak dan tur an rot na te presentation clear ho ani a Clover Organic Private Limited Naya Longkaya FPO din to Kolodain FPC Limited atangin report ngai thak ani bok FPO hi kut na thok tu ten hlok taka an thora an seng thek na tura komkal nei taka an tho hova an inzom khom na tur ani a herwa man na hnuaya hian India mar chaka chuan FPO pakhata member za aya tlem lo amin member te hian chanvo share an nei vek tona kut na thok tu te thil thar chwa sha thon chwa von that le alutna bel cha tura thil dang siam na na man value addition ko nga te CBBO ten achul anga boy puin kut na thok tu ten hlok na tamjok an mu thei don ani Tunchuma hian Longkai district chung block pathuma FPO pakhat theu tin tura ram mani in National Project Management Agency NPMA chuan implementing agency atan NCDC chu athanga anni hian Angel Business Promoters of Mizoram chu CBBO atan thlang vele in kutna thok tu te din hun le thlai chin tur zir chiana baseline survey an nei hnuha block tina hian ma an la chaudon ani Longkai district a he scheme hi hlotling taka kalpui ani theinan DLMC chuan block tina malakna lo enjoy turin block development officer te chu an block theva nodal officer ata na rata kutna thok tu te momo le harsatna enpuya achul anga chanpui tur le scheme omsa ne na inherem taka kalpui ani theidan ngai to turin line department te chu be se le ngen an ni bok The leprosy mission Longkai chapter in hun an mangdon The leprosy mission Longkai chapter chuan January ni somni pakwa pharpwal pathian ni pualin Longkai town chunga biak in sangshanga hun an mangdon January ni somni pakwa pathian ni khi pharpwal ni ani a kumtinin the leprosy mission te chuan he ni pual hian hun an mangthina Longkai ya po TLM te hian chanvo in semin town chunga biak in sangshanga hun an mangdon ani Medical reports District Hospital Longkai District Hospital a tunkar chungkhan OPD in entir zongzong mi zathum somluk panga anni a damlo admit somli pariat omin hengsing som hinau pang anni a naw sen pathuman ombok tunkar chungkhan emergency district hospital pantumi somsari patni an om ani laboratory test rang ti zat chani somni panga ultrasound ti zat mi somthum pali endoscopy ti zat mi som pathuman oma tunkar chungkhan district hospital a naw piang som pariat an om ani Christian Hospital a tungkar chungkhan OPD in entir zongzong mi somrat panga ani a damlo admit somni panga omin hengsinga som pathum hi naw pangni in damdoi in atanga chwatir mi somni pali an nei ani tungkar chungin emergency Christian Hospital pantumi som panga an om ani laboratory test ram ti zat somrat pakwa x-ray ti zat mi somthum panga ECG en zat mi som an neya mi pakhat ne na vaccine pek an nei bok tungkar chungkhan Christian Hospital a operation tumthum nei ni in zaite naw fek an ni a naw pyang le mithi an nei lawa chanchin bat sai lai thlengin cabin rock patni an nei ani LCMCN Hospital a tungkar chungkhan OPD in entir zongzong mi zani somnga pasari ani a damlo admit somli pasari omin hengzinga som pali hi naw pang ani casualty case somruk paruk nein tungkar chungkhan emergency hospital pantumi som pariatan ombok laboratory test ram ti zat zani somthum pathum ultrasound en zat mi somsari omin x-ray ti zat mi somsari pali le ECG en zat mi som panga an oma ha entir zat mi somthum pasari omin mi pali in physiotherapy antibok tungkar chungin LCMCN Hospital a operation chumrat nei ni in zaipui chumthum le zaite naw chumnga nei ani a mi pangan hena vaccine pek an neya naw piang patni omin chanchin wat sai lai thlengin cabin rock an nei lo ani POL reports Mizo Fat Filling Station a
petrol ms liter khat cheng somka pasari le paisa somruk panga ni in tungkar chungin liter sing khat sang ni lo thlengin free sale pek chwa ani petrol xp liter khat cheng za pali le paisa somni pali ni in tungkar chungin liter sing khat sang ni lo thleng thar an neya free sale pek chwa ani diesel hsd liter khat cheng somrat pathum le paisa somka paruk ni in tungkar chungin liter sing thum sang rok lo thleng thar an neya free sale pek chwa ani Mavula filling station a petrol ms liter khat cheng somka pasari le paisa somruk panga ani a tungkar chungin liter sangli lo thleng thar an neya liter sang thum zatni som panga shal chwani in free sale pek chwa ani diesel hsd liter khat cheng somrat pathum le paisa somka pariat ni in tungkar chungin liter sing thum sangrat alo thleng thara liter sing ni sangli zasari somka shal chani in free sale pek chwa ani Khatizok khatungkar chung Longtlai district thil thleng langsar zwal kan thlir ho thei te chu ni e